Dragi prijatelji, dragi ljubitelji astrologije, danas priča o potpunom pomračenju meseca koji je na snazi 3. marta od 12 časova i 39 minuta po našem vremenu. Kada se vratimo unazad, solarne eklipse ili pomračenje sunca 17. februara uz izuzetno prekretničku konjunkciju Saturna i Neptuna na 0. stepenu znaka Ovna dali su početak koji smo i najavljivali velike geopolitičke prekretnice koja nam se i desila zapravo, i ono što gledamo trenutno na Bliskom istoku nije uopšte iznenađujuće. Takođe, retrogradni Merkur koji je krenuo 25. februara možda nam je doneo i neki film u glavi da smo pomislili da li gledamo neki naučno-fantastični film ili se zapravo sve dešava u realnosti. A naravno, vreme između dva pomračenja upravo jeste i vreme kada se dešavaju ovakve stvari, naravno uz velike promene koje imamo i sa karmičkom planetom Saturn koja je u vatrenom znaku Ovna. Zašto nije dobro upravo ovan znak rata? Krvavi mesec ili potpuno pomračenje meseca će se dešavati na 12. stepenu znaka Device. Ovaj događaj označava, kada gledamo individualne vaše karte, i trenutak oslobađanja, pročišćenja i karmičkog čišćenja koji nas poziva da očistimo i prostor u svojim životima i dođemo u dublje usklađivanje sa putem naše duše. Ne zaboravite da je mesec pre svega naša duša, naš dom, naša osjećanja, naša majka, naša konekcija na najsenzibilnijem nivou. Dešavajući se na južnom mesečnom čvoru, jer svakako da kontakt sa mesečnim čvorovima posebno podstiče ovoliki intenzitet, ovo pomračenje nas poziva da se oslobodimo svega onoga što je na neki način prekidalo naš rast i ono što je negativno uticalo na naše blagostanje. Naravno, sada govorim sa individualnog ugla. Potpuno pomračenje meseca u znaku punog krvavog meseca, u znaku Device, bit će vidljivo, da kažemo, barem delimično iz većeg dela Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Centralne i Južne Amerike, Australije, Azije, Antarktika, Istočne Evrope i ostrva u Tihom i Indijskom okeanu. Ovo pomračenje neće biti vidljivo kod nas, ali će biti vidljivo sledeće koje nas očekuje 28. avgusta u znaku Riba. Ovaj događaj je značajan za sve jer će ga lično osetiti osobe koje su rođene sa ličnim položajem ili ličnim planetama upravo oko 12. stepena promenjivih znakova, i to znaka Blizanaca, Device, Strelca i znaka Riba. Ti ljudi će doživjeti posebno značajne promene i trenutke završetka u jednoj ili više oblasti života. I ovo je svakako vreme, s obzirom da ovo pomračenje ide i kroz retrogradni Merkur u znaku Riba. Ja sam već i vam snimila video o tome, neki su mi rekli da malo preterujem, a zapravo ispalo je da ne preterujem, da Merkur u znaku Riba stvara veliku maglovitost, konfuziju. Upravo imamo do sredine aprila i velike manipulacije. Biće jako velikih problema sa informacijama, a mentalna strana na opštem nivou je nikad senzitivnija. Iz tog razloga je potrebno da pojedinačno se osnažimo kroz veru i kroz lični rast, i naravno ovo je možda jedno od najsnažnijih pomračenja gde jedino vera može i molitve mogu da pomognu, gledajući situaciju
šta se dešava zapravo u svetu. Ovo potpuno pomračenje meseca je trenutak završetka promene i oslobađanja i njegov ciklus do narednog pomračenja i posljednjeg pomračenja za ovu godinu 28. avgusta jeste ciklus gde ćete imati mogućnost da se oslobodite ili da dođete do samog kraja, neki kroz kraj neke tuge, praznine, a neko će započeti proces izuzetno velike samodiscipline u zavisnosti gde će ovo pomračenje prelaziti i kroz koje astrološko polje. Za one koji zapravo ne znaju kako izgleda pomračenje meseca, Zemlja se poravnjava sa Suncem i Mesecom na način koji omogućava Zemljinoj esenciji da privremeno pokrije pun mesec, potpuno ili delimično. Nešto što bi bilo potpuno osvetljeno postaje na kratko zamagljeno, pružajući nam priliku da se okrenemo kao unutra i preispitamo ono što mislimo da znamo sa sigurnošću. Zašto krvav mesec? Ne iz razloga da vas uplaši, više iz razloga što će on delovati crveno. Znači imaće tu crvenkastu boju. Ovo trenutno, da kažemo, i potpuno pomračenje meseca nosi i potencijal velike promene i transformacije, a svakako da mnogi događaji, pa čak i loši događaji, mogu nas pozvati da počnemo da razmišljamo drugačije. Koliko god da vidimo veliku nepravdu u svetu, ovaj zapravo retrogradni Merkur će nam dati da zapravo upijamo, gledamo, istražujemo i osjećamo šta je istina, a šta zapravo deluje da je fake. Ovo pomračenje mesec u konjunkciji sa južnim mesečevim čvorom je jako interesantno jer donosi vreme pre svega koji je odličan za čišćenje vaše duše, znači posebno srećno vreme. Mi smo inače u vremenu posta, vrlo interesantno da svi ovi događaji od pre nekoliko dana se dešavaju u vreme ramazanskog posta, a i kod nas je upravo uskršnji post, tako da zapravo ovo pomračenje i donosi odlično vreme za čišćenje organizma i za pre svega jednu konekciju sa prošlošću, našom karmom. Možemo da malo istražujemo odakle dolazimo, šta smo to u prethodnoj reinkarnaciji radili ili na neki način da osjećamo da je vreme da očistimo svoj prostor u kome živimo ili da se oslobodimo svih onih ljudi koji nam blokiraju rast. Samo oni koji nas vole upravo u ovom periodu će dolaziti ili će se vraćati želeći da ponovo obnovimo i dođemo do tog, da kažemo, emotivnog odnosa u kojem smo bili. Naravno da pomračenja, to znate, mnogo mojih kolega i priča i piše o tome, svakako nisu pozitivni događaji, jer uvek u vreme pomračenja imamo i pojavu velikih klimatskih promena, ali sada, s obzirom da će nam mart biti mesec koji će pojačavati moguće probleme sa poplavama, kišama, saobraćajnim nesrećama, svakako i zbog retrogradnosti Merkura, mi sada govorimo upravo o onome čega smo se malo i bojali gledajući prvi Saturnov povratak kroz znak Ovan, koji je vrlo kratko bio u znaku Ovna od maja do septembra 2025. kad je verovatno počelo nešto i da se kuva u vezi sa trenutnim događajima. Ono što mogu da vam kažem da kada gledamo zapravo pomračenja, opet kažem sa neke individualne strane, da
svakako s obzirom da je mesec u promenjivom znaku, znaku Device, znakom Device vlada 6. astrološka kuća, kuća zdravlja, kuća poslovnih odnosa. Svakako da ćemo biti skloni i perfekcionizmu i analitičnosti i potrebi za samousavršavanjem, ali ovo vreme, kažem, može biti pre svega odlično vreme za post, čišćenje organizma i možemo da kažemo i neku vrstu duhovnog detoksa. Tako da Devica inače želi da usavrši i da nam stavi taj praktični nivo efikasnosti. Međutim, s obzirom da smo pod uticajem i retrogradnog Merkura u znaku Riba, u znaku opozicije, moramo prihvatiti da trenutno savršenstvo može da ide malo teže ili planiranja unapred, s obzirom da kako sa opšteg geopolitičkog nivoa, tako i sa individualnog moramo da se pripremimo, bar do sredine aprila, da se prilagodimo promenama, zakašnjenjima, odlaganjima i mnogim, da kažem, sitnim stvarima u našoj svakodnevnici. Svakako da ovo pomračenje može doneti fizičke napetosti, može pokrenuti jake emocije, ali može pokrenuti zapravo, s obzirom da je Devica znak i služenja i zdravlja, povećanje zdravstvenih problema. Posebno u toku ovog pomračenja, ali i u toku marta meseca treba obratiti pažnju na psihološke probleme, probleme zavisnosti, s obzirom da Mart nosi upravo energiju koja pojačava strahove, nesigurnost i rasejanost. Zbog toga je bitno da svakodnevno jačavamo svoju dušu, svoj organizam i da radimo na sebi, tako što ćemo pre svega biti dobri ljudi. Ono što može da bude takođe interesantno, gledajući samu kartu pomračenja, to je da mesec u Devici formira harmoničan sekstil sa Jupiterom, retrogradnim Jupiterom u znaku Raka, koji će biti u trigonu sa Suncem i sa retrogradnim Merkurom, i ta Jupiterova aktivacija podržava našu sposobnost da verujemo u razvoj života i da pojedinačno inspirišemo druge, pomažemo drugima i tako dalje. Sekstil meseca i Jupitera postiče nas da damo prioritet onome što nas hrani i podsjeća nas da prava privatnost se gradi na emocionalnoj iskrenosti, međusobnoj brizi i prisustvu. U međuvremenu Merkur, vladar ovog pomračenja, je u retrogradnom kretanju, u velikoj opoziciji sa ovim punim mesecom, to jest ovim pomračenjem, i može pre svega izazivati velika razočarenja, veliku konfuziju i imat ćemo jedan mali problem, sukob između racionalnog i emotivnog. Tako da zbog toga odluke već sa početka meseca moraju biti vrlo mudre, vrlo strpljive i na neki način izbegavajte brzopletost. S obzirom da pomračenje je 3. marta, cijela nedelja, zapravo prva nedelja marta, nosi jednu ipak tešku energiju, s obzirom da Venera prelazi u znak Ovan, u znak svog pada, u Marsov dom. Iako je Venera planeta ljubavi, ona će imati tu konjunkciju sa Neptunom i Saturnom, pa će veliki izazovi na emotivnom nivou ipak biti dosta važni, pre svega na polju karme, karmičkih dugova kod mnogih ljudi upravo u ovoj prvoj nedelji marta. Ovo je retrogradni ciklus Merkura do 20. marta, mada će Merkur biti u znaku Riba do sredine aprila meseca. Nas zapravo uči da se pobrinemo za nerešene probleme iz naše prošlosti, da ono što smo stavljali ispod tepiha, da se sada suočimo sa svojim strahovima i da odbacimo, to je da se oslobodimo
pokušamo da se oslobodimo mentalnog i emocionalnog prtljaga koju nosimo sa sobom. Također, retrogradni Merkur u ribama nas poziva da se uključimo u svakodnevnicu i da obratimo pažnju u ovom periodu, naravno ja sam vam to rekla, na komunikaciju, na dokumentaciju. Bit će teško planirati, potrebno je da se prilično dobro koncentrišete u saobraćaju, a naravno retrogradni Merkur može da pojačava i kvarove, pre svega velike nesporazume, i mnogi će imati osjećaj da se sve raspada, da nema rješenja za njihov problem. Međutim, ako upravo prolazite kroz neki težak psihološki period i da trenutno imate osjećaj da se sve raspada, da nemate rješenje, pokušajte da se smirite. Kažem, molitva i vera je nešto što je sada jako važno, i da ostavite da nebo i vreme pokaže u kom ćete pravcu ići, s obzirom da ovo sada nije vreme velikih odluka kada govorimo, kažem, o vašim individualnim kartama. Energija Device je inače pronicljiva, vrlo precizna i utemeljena. S druge strane, ovaj retrogradni Merkur može da nosi puno odlaganja, puno kašnjenja, puno nesporazuma, i zbog toga je bitno da nam ne bude teško da nešto ponovimo više puta, da ponavljamo neke stvari čak gde imamo najbolje, da kažemo, najbolji potencijal, najbolje znanje. I mislim da u ovo vreme, iako imamo dosta planeta koji su u padu, da zapravo trebamo da pokrenemo i taj fizičko-duhovni deo gde ćemo se oslobađati upravo svakodnevnog stresa, napetosti ili neke generalne nepravde. Možemo učestvovati naravno u razgovorima koji se dešavaju u svetu, ali možda kao pojedinci nećemo imati pravu sliku šta je zapravo istina, a šta je laž. Međutim, u ovom periodu se mnogo toga otvara, da vidjeli ste od početka februara šta se sve otvara, i tek će se otvarati mnoge tajne, da kažemo, takozvanih velikih ljudi koji i nisu tako dobri kako se prave. Ovo pomračenje je naravno i poziv da prepoznamo ko je deo našeg života i ko treba da bude deo našeg života, a također za ljude koji trenutno prolaze kroz teškoću kada su poslovne aktivnosti u pitanju, možda je vrijeme da sada upravo stanete, ne donosite nikakve odluke, i kada sve ovo prođe imat ćete rješenje koje će se dešavati i spontano. Tako da svakako morate znati, od prvog pomračenja do ovoga imamo upravo taj ciklus kao pomeranje tla, gde se sve dešava nekako naizmenično. Vodolije je inače znak čovečanstva, Devica je znak služenja. Neka zapravo poruka treba da bude da li svi treba da služe najjačoj sili u svetu, ili treba da joj se ponuze ili suprostave. Međutim, Saturn i Neptun u znaku Ovna trenutno su za borbu i za, da kažemo, sigurnost svoje teritorije i svoje zemlje. S obzirom da nam je Sunce u znaku Riba, Riba je znak koji predstavlja sveta mesta, ali i svete ljude, dok retrogradni Merkur, naravno mogli ste da vidite, posebno pokreće velika razaranja koja su vezana za mlade ljude, decu. Mnogo toga ćemo vidjeti u toku marta pa i aprila meseca, koji je čak možda i malo krvoločniji mesec kada govorimo o trenutnoj situaciji. Šta možemo još da kažemo ovako malo tačnije? Da konjunkcija Saturna sa Neptunom je u opoziciji prema asteroidu Palada, a da će konjunkcija meseca biti na fiksnoj zvezdi Zosma,
i ovaj pun mesec znači će biti u sekstilu sa Jupiterom. S jedne strane ćemo imati Božju zaštitu, moramo zapravo biti okrenuti milosrđu, iskrenosti, optimizmu i idealizmu, a s druge strane ćemo imati velike provokacije koje će se zapravo i dešavati. Tako da u svakom slučaju najava ovog pomračenja, znači do 28. avgusta, ciklus koji može promeniti mnoge mape i na geopolitičkom nivou nositi velike izazove, gde će ključni biti april mesec, a da ne govorimo o maju mesecu u koji ćemo ući sa vrlo intenzivnim punim mesecom u znaku Škorpiona. Čak u maju mesecu imamo i 2 puna meseca, tako da svašta tu može da se dešava. Uoči ovog pomračenja Mars je ušao u dosta slabiji znak Riba, gde zapravo nema dovoljno hrabrosti i energije, pa tu imamo i jednu vrstu provokacije na nebu kada gledamo zapravo samu kartu, jer Mars u svakom slučaju takođe do sredine aprila će biti u znaku Riba, nosi da ćemo negde, kada su sukobi u pitanju, pre odlaziti u neku vrstu tišine, izolacije, nego se suočavati sa tim problemom. A Mars u znaku Riba može nositi i puno globalne manipulacije, mutljavine. Ovo je i vreme povećanih kriminalnih radnji, ali i otkrivanja svega što nije dobro. I sad da vidimo kako će ovo pomračenje uticati na vas. Ja ovo o čemu ću pričat ću na osnovu vašeg podznaka i ovo potpuno pomračenje, kako će ići, kroz koje polje će ići u stvari. Kada gledamo podznak Ovan, ovo potpuno pomračenje meseca će prelaziti preko vašeg 6. astrološkog polja, koje zapravo i vlada znakom Device. Posebno ljudi sa podznakom u Ovnu trebalo bi da obrate pažnju u ovom periodu posebno na poziciju zdravlja, poziciju poslovnih aktivnosti, odnosa sa drugima u poslu, ali 6. polje mogu biti i kućni ljubimci, mogu biti svakodnevni poslovi gde će posebno dolaziti do udara između obaveze i onoga što želite za sebe. Ovo može biti jako dobro vreme upravo za detoks, da se potpuno okrenete novim navikama, da se okrenete mnogo više svom zdravlju. Ukoliko ste mnogo toga propustili u prethodnom periodu, ovaj ciklus je odličan da pokrenete i pripremite prve korake za vaše bolje zdravlje. Ukoliko imate lekarske preglede u ovo vreme, nemojte se iznenaditi da će vas doktor možda pozvati iz više puta da dođete na kontrole, a što se tiče poslovnih odnosa, može biti malo sukoba između toga da vam neko konstantno nabija odgovornost i grižu savesti, a da vaša intuicija govori suprotno. Iz tog razloga je vrlo bitno da na poslovnom nivou pokažete svoj potencijal, ali i svoj glas, možemo da kažemo, razum. Što se tiče poznaka Bika, ovo potpuno pomračenje meseca će prelaziti prirodno preko vašeg 5. astrološkog polja. Osobe sa poznakom u Biku mogu imati mogućnost da u ovo vreme prolaze kroz komplikovane ili osetljive emocionalne osetljive odnose kada se radi o poziciji deteta ili osetljivost kroz neki vid, da kažemo, hobija, pozicije sporta. Ukoliko imamo među vama one koji rade u prosveti, to može da bude malo izazovno, posebno kada gledamo poziciju srednje škole.
a može da bude i nekih malih kriza, da kažemo, koje mogu biti vezane za vašu decu. Ne mora značiti da će biti ozbiljno, u zavisnosti da li ovo pomračenje, to jest mesec, pravi određene bitne aspekte sa vašim natalnim planetama. Što se tiče poznaka blizanaca, osobe sa poznakom blizancima, ovo pomračenje ide preko vašeg prirodnog četvrtog polja. Četvrto polje je polje doma i porodice. Može malo unositi nemir, svađu, konflikte, preosetljivost, osjećanje loše energije u domu, ali ukoliko to ne osjećate, samo jedna mala sugestija je preporuka da ovo nije dobro vreme za prodaju i kupovinu nekretnina, da ovo može biti i vreme mentalnih izazova i jedne veće preosetljivosti u odnosu na druge. Iz tog razloga je jako bitno da pronađete svoj mir, tišinu, da pronađete deo u svom prostoru koji ćete očistiti i gde ćete se osjećati prosto bolje. Osobe sa poznakom u raku mogu da imaju dosta problema sa komšijama, rođacima, a posebno s obzirom da ovo pomračenje ide preko prirodnog trećeg polja, tu mogu da se osjećaju kvarovi mobilnih telefona, kompjutera. Pre svega osobe sa poznakom u raku u ovo vreme trebaju da povedu malo računa vezano za saobraćaj. Ovo nije najbolje vreme da kupujete ili prodajete svoj automobil, a može dolaziti do velikih nesporazuma kada se radi o društvenim mrežama, o tome da ste nešto videli, a niste dobro povezali, ili da u ovo vreme donosite i određene brzoplete odluke. Osobe sa poznakom u lavu, njima će ovo pomračenje ići preko drugog astrološkog polja, pa ove osobe bi u ovo vreme, kao i tokom većeg dela marta meseca, trebalo da obrate pažnju na financije, jer tu može dolaziti do nekih lažnih obećanja, manipulacija, odlaganja, kašnjenja ili prevelikih troškova i dugovanja. Šta je potrebno uraditi, s obzirom da je devica znak ekonomičnosti, praktičnosti, vrlo je bitno da stavite na papir šta je trenutni prioritet, a šta u ovom periodu na šta ne trebate da trošite novac. Ovo može da bude i dobro vreme za neku promenu načina ishrane, tako da u svakom slučaju obratite pažnju na finansijske dogovore. Tu može da dolazi do osetljivosti. Što se tiče osoba sa znakom i poznakom u devici, pre svega sa poznakom u devici, ovo pomračenje će prelaziti preko prvog astrološkog polja i ovo pomračenje vas pre svega tera na ozbiljna lična čišćenja i promene na ličnom nivou. Mnoge device, a posebno osobe sa poznakom u devici, upravo sada imaju taj ciklus od 6 meseci kada će imati izuzetno velika čišćenja i transformacije. Što se tiče osoba sa poznakom u vagi, ovo pomračenje ide preko 12. astrološkog polja. Posebno bi preporučila pripadnicima sa poznakom u vagi da u ovo vreme, u većem delu marta meseca, obratite pažnju na psihu, obratite pažnju na emocionalne odnose, da se ne trošite na pogrešnom mestu. Ako vam trenutno treba mir, tišina, neki kratkotrajni odmor, dajte sebi vremena. Mislim da u nekom miru koji ćete vi sami napraviti, možete očekivati i bolje rezultate. Što se tiče poznaka u Škorpiji, ovo pomračenje će prelaziti preko vašeg 11. polja. Tu može da bude i određenih poteškoća sa prijateljima u ovo vreme. Ne mora da znači da će vas prijatelji izdati, ali možda će sami prijatelji imati određene probleme. Loše vreme za osiguranja, nasleđivanje i penzije, loše vreme za preporuke i može dolaziti do osjećanja smanjenja ambicija ili osjećanja da drugi nisu dovoljno zahvalni za ono što vi radite za njih.
Tako da tu će biti potreban jedan korak da neke stvari promenite. Što se tiče osoba sa poznakom u Strelcu, ovo pomračenje ide preko 10. astrološkog polja. Mnogi sa ovim poznakom mogu imati male provokacije i emocionalne reakcije na polju karijere, statusa, u odnosima sa šefovima, autoritetima ili roditeljima. Ovo može biti period kada vam ovo pomračenje otvara ciklus u narednih 6 meseci da razmislite da li ste srećni sa svojom karijerom, sa svojom profesijom ili želite nešto da promenite. To je jako bitno, dajte sebi vremena, nemojte donositi odluke brzo. Oni koji su imali u prethodnom periodu neke poteškoće, vrlo je važno da sada razmisle da li žele da rade to što rade. Posebno mogu biti ugrožene osobe na liderskim mestima ili ljudi na, da kažem, na nekim vodećim mestima. Što se tiče osoba sa poznakom u Jarcu, ovo pomračenje ide preko prirodnog 9. polja. Iako već imamo informaciju da moramo voditi računa da putovanja su ograničena, mi to naravno povezujemo i sa retrogradnim Merkurom, da naravno postoji veliki problem prema Bliskom istoku. Verujem da ima puno pripadnika sa poznakom u Jarcu koji su se sada trenutno možda i zaglavili u celoj ovoj priči. I ono što može doneti ovo pomračenje, to je znači jedna malo veća osetljivost upravo na poziciji inostranstva. Može da se desi da među pripadnicima imamo i ljude koji rade u inostranstvu upravo na Bliskom istoku i da će to biti jedan mali izazov posebno tokom ovog meseca. Studenti sa ovim poznakom moraju u ovom periodu napraviti bolji plan i bolju samodisciplinu ako žele da ispite koje planiraju da ih odrade i da ih realizuju. Što se tiče poznaka pripadnika sa poznakom u Vodoliji, tu imamo da pomračenje Boga mi ide preko vrlo osetljivog 8. polja. Mi smo i ovo prvo pomračenje imali u znaku Vodolije. Vodolije koliko god da se drže, da su uvek pozitivne, ipak moraju malo obratiti pažnju na zdravlje, na emocije, jer sada mogu da se otvore veliki bolovi upravo sa ovim pomračenjem, neki tragovi prošlosti i suočavanja sa prošlošću. Dozvolite sebi da to očistite, da se suočite sa time, a bit će i onih sa poznakom Vodolije koji će u ovo vreme rešavati neke ozbiljnije probleme. Ovo nije dobro vreme za uzimanje kredita, nasleđivanja, oštete ili rad sa tuđim kapitalom. I na kraju, osobe sa poznakom u Ribama imaće ovo pomračenje. Ovo pomračenje će se dešavati preko prirodnog 7. polja. Ovo može biti jako osetljivo vreme za pravne i sudske procese, za javne izlaganja, a može biti posebno osetljivo po pitanju samog braka. Sad, ne mora značiti da će ovo pomračenje uticati na tuče, svađe, razvode i tako dalje, nego može se desiti da upravo vaš suprug ili supruga trenutno osjećaju veliku krizu i da je potrebno da date neki vid podrške. Eto, toliko, dragi moji, vezano za pomračenje. Ono što bih vam poželjela ove nedelje, to je ostanite bezbedni, budite pozitivni, osluškujte svoja osjećanja, čistite ono što vam ne prija, ali ne forsirajte i ne donosite odluke na brzinu. Puno vas voli i pozdravlja vaš astrolog Nataša. Ukoliko vam se ovaj video dopao, možete zapratiti moj kanal, lajkovati, podeliti sa prijateljima. Sve najbolje.